Mun rang tranga INP Mizo channel clear tu te chibai le vek ule voin okas niruk zirtop ni ania Myanmaram chanchin langsar zual kan ngai thau le don nia kama in lama anin kap le nimen pe okas nili khan kachin state kama in township lama chuan KIA nam sipai te le sipai terrorist te voithum lai mayan lo in kap le a sipai lam hi atlem bera mi parukan thinge ni inan soi KIA lam hi Brigade 2 Noya Battalion somni na sipai te annia zingdar sari vel khananin kapani Indona Hmun ni awangin chanchin kan riat hi tlemin alo tlai le ta thina ni hi zing lama anin ka ba ka zantar som pakhat lama khananin kap le ninan soiboka zan lama anin ka hi chu KIA lamin bom ne nan lo lambun niom takania heta hian sipai paruklai an thi ni in kachin lam media te chuan an soi okas ninga nizandar sarivel khan sakain region pale township kandong khokianga nagama tlanga sipai terrorist tele PDF sipai te anin kap an chanchin tlang pui PDF lamatangin papakhat chuan media hne na ti hian soi kan omna hmuna menron ka pani an local don ti kan riat sa wangin kan lo in ring sa ve boka an ni lam hi sipai som sari chuang an nia RPG keng pani an oma sniper chel mi pali anom bok kan lo riat sa wangin nagama tlanga tangin kan lo nga ka sipai lam hian silai mai ba ka RPG invoice som pariat z min ka pa ru asur na salutuk bok nen kan nung tol san taringot mai ati hetia RPG te ne na an ka chiam awangin PDF lam hi mi pathumin hliaman tuar nia soeni a sipai lam thi le hliaman omnge omlo riat ala ne lo nimina hetianga sipai terrorist kap tu te hi manni lama mun ranga PDF pale PDF te miang PDF te le People Revolution Army PRA anti te tangkop anne sian state marlama Indona chhuak vele bok voin okas niruk chhun lai vel khan sian state marlam muse township huam chung chuku pan sain khopuya chaina thlan mol omna tlanga KIA sipai te le MNDAA anti kukan sipai te tang rual le minong hlana sipai terrorist te anin kap le nia soyani a anin kap live video file te hi sian mi te zinga adar na sale man view maya sipai lam hian RPG te po an chelek na sale hle ni in an soi Indona chanchin thu chiang jok ngai chan me kani Sipai Council terrorist te hi tunlai chu an mang ang vengotang khoya po hian in ka hi ni deuh zel to maya nimin po khan Hmun state chai tu township pa win kalong le kin Hmun in kara mimal huana duty Brigade 44 noya khamaya battalion ni na an ho tu tela sipai pariat lai mai duty chu KNLA sipai ten an vaka prepa an tlan chena sa hle ni in saluin press chuan lo soi to bok nam sipai ten sipai terrorist an ka lai hian mun ranga PDF te pon in hlom khoma sipai bei ho dan tur an ro man chho ve zel boka voina po makui region huam chunga yo PDF te chuan thu chhuak siamin township som palizet anin hlom khom ti an soya sipai do na be pui thla kan tum zelani yo PDF te chuan mindat kan palet tamu kalemeu miang pau pakhuku mongyua kani minkin jinma pin dipeyin chausele township ranga PDF te ne nan tho ho tur thu an soi ni in tanluin khet news chona soi rengun khopui Jimindain township administrative office bula voin khan bom voini mewa puak le chonhudar ni le minute somnga khan voi khata puaka anu minute li vela apuak le a hliam tur te pon omnual ni in an soya chanchin chiang takin an la confirm hlei theilo hetia boma pu nu hian ven himna an uluk le zual sawani hei mai ni lovin rengun khopui vek lan madoro ta traffic police officer po voin chonhudar li le achan vevel khan boma pu khule lui maya thile hliaman omem ti ero an la soi thei chuang lo bok bompuak hi akha tok hian soitura om reng maya media lampo hian hun taka an resem thin lo zok ani ber
nimin tuk da rukvel po khan rengun khopui dagon township mar lamzara tapin suiti ro ta thingpui dora alo puak to boka thingpui dor nei tu dalan nia ngayen hliam na taka tuar to tin makui region tongduin chi khopuya nat mau ro ta venglal utenguya ina po nimin khan bomalo puak to bok okas niruk voin khan shan state chimlam dewa pdf omna drone manga lo thli thlai tu sipai council lam terrorist pakhat chu pdf laminan kap hlum ni in pdf southern shan state generations te chuan an soi pdf member pakhatina soidan chuan he an ka hlum ta ka hi atlan chiat wanga ka pan ni athi don roi hian sipai atanga tlan bawani thule tlan na tur lam azonna drone hi ahman tak mai thuwa soi ni oma damdoi ne nan en kol fe po in athia chuana sata wangin athi ta tho ni ina soya sipai atanga tlan bo anga in soi si in pdf te hlawin atlan chia a athu soi hi bel chian do lem lo ni na lang a bek anan cheka gps call engemo alo aktu mai ni KIA Hmun pui laiza le main jayan lama po covid ria leng ve tana covid task force committee laminan soidan chuan heng khopuya te hian hrikai mi zaruk le somthum an muto ani KIO thu nei na huam chung laiza jian refugee kema July ni somni le parukhan hrikai an mutana July ni somni le pasari atangkhan in kalpona mun nga lai chu KIO lam hian an lo khar to a chuti chung chuan hrivei hi tuna chuan zaruk chuang an om to ni okas nili thlenga an data chuan laiza hian hrivei somthum chuang omin mai jaya na hian mi zaruk chuang an om bok heng khopuya te hian covid vaccine an lo lanual na a hetia kayan tamle ta ka wangin an vaccine pek po an chol le ri ni in an soi boka KIA sipai te zinga chuan hrikayan la om lo nia soi ni a mase hetia an mi te zinga hria dar pal chuan eng tin tinemo sipai te po hian an lakai ngei na rin oma in do hlei theilo hian an khosa zo wang ti po a hlo om hle mai tong trai puyan ngai ni Myanmar ta na abi ka than palai everyone you saw fa chuan Myanmar chungchanga tel om te chu mu vek thaya bei sei thua soi ASEAN in Myanmar ram ta na special envoy ta na an thlan ta Brunei foreign minister pani na everyone you saw fa chuan Myanmar ram ta na ma alak na tura tel tur om te chu muwa malak dan tur ruwa man thei a bei sei ti Indonesian foreign minister ASEAN palai ni bok Sidarto Suryodipuro chuan nimin khan soi Myanmar hian ASEAN hi apui bom atul Myanmar amina to mek politics chungchanga harsat na mai nilovin economics tlat niam le covid hrileng do na a abi karuat palai malak na a hlotlin hi apoi mo hle donani Sidarto Suryodipuro chuan atiani Myanmar ta na abi karuat palai ni ma se hren tok mek state councillor Aung San Suu Kyi te win min te ho te hi a mu theyengem ti ero ala chiang lo atibok ASEAN foreign minister te in mu khom tum som nga le palina a Myanmar special envoy ta na Brunei deputy foreign minister an ruat ta chu NUG po in tha an ti thu le Brunei kai hruaina thil thatak lo thlen an bei sei thu NUG in foreign minister ta na aruat dozin ma ong chuan lom puina lekha thon a lekha chuan NUG lamatang po in humanity platform thataka dinani theina na ASEAN malak na hlotlin theinan thopui tura anin pe thu te Myanmaram politics hi mi zong zong huapa chin felani theina na anin pe reng thu te asoya ASEAN kai noi meeting a pianga Sipai Council lam palayan telvezi achu thil lo thon om ani thu te Sipai Council hian ASEAN in rem na chapter 1 le 20 na thu te kal zongin aram chung mi puite adim doi lo thu te chu wangin ASEAN special envoy po hian remna le mon na zon na konga ma alak ma hian thil om dan dik tak muthiam masatura adu thu te Sipai Council khhuak khirna awanga hridar mek COVID-19 dauna konga NUG le ASEAN te an tho dun dan tura po AHA anti mai the Asian Coordinating Center for Humanitarian Assistance on Disaster Management Center kal tlanga tho dun an du thu te asoi bokani
Sipai Council how tu min ong hlain le US President Joe Biden te anin beveta okas niruk voin chohmalam khan Myanmar Sipai Council how tu General min ong hlain le US President Joe Biden te chu White House rotna angin video conference mangin in biak na an nei ta a White House lam hian eng wanga rot masangen ni don ni Myanmar ram mi puite an lain at wange thilom dan enin sipai lal hi mi puite nan pai thak theian ring chia ta lo nge a riat thei mai lova min ong hlain te lam ni lo White House lam rot na masa anga hanin biak hi eng ruah man na nge mon nei don ni Sipai how tu General min ong hlain le US President Joe Biden te hi okas niruk Myanmar sana a voin chomhadar som khan darkar khatsung in biak na an nei ani min ong hlain chon pu Biden a hne na sawni le somni general election a khan vote ti chingpen atam ema wangin Myanmar Armed Force chuan lo thei lovin sarkar na alat tam mai ania Myanmar ma hian genuine democracy tluan tling kan chom nung zel do na in khan na dikle fel fai tak oka sawni le somni le pathuma buat sai le kan tumang atia tat ma do in 2020 general election a vote rigging om dan rang te a chui chian dan report General min ong hlain na soi fia chu Joe Biden hian lom omati thu le a riat thiam thu a soi ve boka min ong hlain chuan February ni khat nulama NLD party malak dan rang te po pu Biden hi a hrilani NLD party MP ten CRPH an din dan te anwa exile government an din chau zel thu te helpol ati ve mai PDF an dina Myanmaram chunga terrorism zonga boina tharum thona chi rang an thlen dan te a hril fia National Unity Government in vote hi US sarkar chuan World Terrorist List zinga tel turin Joe Biden hi angen ngal boka ngen pa ve khop mai Biden a chuan White House high official tenen an lo soi ho nuwa a chan na an la hril le tur thu in General min ong hlain chu chang le tani min ong hlain le US President Joe Biden ate chuan khovel politics in lumlet dan te baka rampan hi tho ho na le in kung kai na chungchang te po an soi dun boka COVID-19 ripui la ke inven dan le ti rem dan tur chungchang te Asian envoy to Myanmar ruat chungchang te American company lian te Myanmar ram chunga investment an ron tho dan tur chungchang te po an soi dun bok US President Joe Biden a chuan Myanmar hne na Pfizer COVID vaccine makta doi thum apek don thu le tranpui na om thei ang te po pe kani don thu minong hlain hi a hril nga lani mana Anthony Zin chungchang kan soya khan sipai dictatorship ram te chu US in COVID vaccine a pe don lo Myanmar ram po hi pek lo tur lisa atel ni khan kan soya an soidan kan soi chhong mai khania tuna pu Biden hian Myanmar po vaccine pe kan ni tur thu minong hlain hnen nge ya a soi le a US in Myanmar mi puite atan puina hi Sipai Council lam riat puin an thu nei na noya kal puyan tum le ta jok ti na ani em tiero ala chiang hlei thei lovani Sipai Council lama thu nei tu ta chuan CDM siam te chu lo let sela kan ngai damang an ti le ta a ma sen ngai dam tak takero rin om chuang lem hlei lova COVID be na anin dai lo le an mol phautak em awangin an mangang ta chu wangin ti hian an soi kwal vel mai maya anga CDM siam tu te zinga doctor pakhat ming tar lan lo chuan Sipai Council lam thu chua le ti vel hi chu CDM member tu te main lo oi mia lo tu rani ti in a fui ngal mol mai ani han oi lo tur tingin an thu soya chuan limit an lo siam ve boka bom manga mi be tu mi thil la tu sipai lo do tu te le CDM siam tura mi te lo campaign tu te ero an pom lo tur thu an soi tel khera hei hian an thu soi hi ati oi om lo ve bokani tluang tlam te CDM siam tu te chau kan lo pomang ti in Rangoon Khopuya police officer chuan soi akir du te tan mani omna tanga naiber police station a report tura niang antipoka heme chungchang hi BBC palai chuan nu pakhat CDM ni om tak an koma ani chuan thil dang ni lovin CDM siam tu te manan tum wangin tactical play kwal vel mai ani ti in angai dan lo hril ve ni
kan video masa khan UN palai u chomu tu nan vo ne soyani ti kan soi to a thu chiang engman soi du lo ma se Reuters lam hian eng tin tin emo thuan threwe zela an soidan chuan UN palai u chomu tun that turin Myanmar mi tho tu emo chu roi ani antia New York khopuya om pol pakhat chuan Myanmar mi tu emo an roi ni in Reuters chuan a soya ma se an roi pa hi arin om chia lo nge arin om lutuk zok nge ni u chomu tun chu tha an tum thu te that tura ama an roi thu te chenin arukin lo hril le tavek ni in Reuters chuan a soi bok ama an royatan po atha om lo mange ti turin thilo omani RFA chuan ti hian a soya u chomu tun that tura an roya hi FBI lamin an hroi rang to Myanmar mi US visit visa anga lu tania US rama om hlena tum mek bok ati an roya hi an US om hlena lo ril ru ka wangin atang masial ranin u chomu tun tha du tu te hi ador ni te pona lang ya RFA chuan u chomu tun pon benga la ma se ni chuan FBI laminan boy pui meka keina lo soi vezel hi atul berri lovang men lo hrethiam don nia an mani US lampon chanchin engman soi ri lova men lo hrethiam mai ro soi tur kala nei lo ti na changa ni inun na ader thonga nia ti in report chu ka dong nge ya tun hi police lamin thilan bo zui meka ke ngei po an mani ven him na noya ka om meka ni ti in Reuters ne na soi bok Reuters lam chuan hemi chungchang hi mailin FBI laman zot vele a anni chuan security thilani awangin hetiang hi chu mipui hne na an puan zar ngai lo thuin an lo chang ani then kha chuan arei vele deuta a atu chunge mo u chomu tun chuni kan lo ti le mai thaya sipai in thu nei nan pong lak tira alom lo ziale mipui lama atan zia tilang tu iwena Myanmar palai kutzung thum lek chhuak ve pa kha ani Rakhain lama om sipai te hi minong hlanan thu nei na pong la ka tangin thom wang soi turan nga lo khop maya sipai lampo NLD lampo anin ang reng antimai hetian ti chan po NLD hun lai sang ni le som panga tanga sang ni le som ni thleng khan Rakhain ram chu ram boy ani rangot mai khania anni tan chuan NLD han ngai nat view hi a theilo hrim ni na lang lelama chuan NLD sarkar la ya tuna minong hlana tektik kha an hret hiam phalo ni na lang bok chuwangin ho tu pa tun met nine chuan mol ringa vuak le mol sena vuak hi adang lamna omlo atimaya atu tema ko pantum lo hrim ani February thla tangaram chung Hmun tin demonstration an bei vut lai khan Rakhain lam hian ngoi thiap maya sikul lu tur anti te khan thatakin an lut mai khania tun ma kan lo tor na sat em lai khan tu man min tur puilo abikin kol ho phechon min diriam hle zo kani NLD le kol ho hi andang lamna omlo antia ti chuan tun nai khan lama thu puang thin tu khain tu kha chuan Rakhain ram chunga man tur dan le rai fel taka duana ni to thu asoya arakan mi te chungchang chu keimani arakan mi ten kan rel mai turani ati hei mai hilani lo tunlai hian Rakhain lam hian an pualin poisan siam chhuak mek ni in thu thang omle to ram pakhat ni na alan chian na chu poisa hini India ram chunga mi te chuan Indian rupee kan manga Burma ram chuan Burma chiat an manga chutiang zel chuan maniram poisa theu kha man thina ni a ani chuan arakan te hian arukin independence an lo sual chuak to tina ni mai ngem nge tuna min ong hlaina le arakan nam sipai te in kara hian thuruk engemo a om te ni ngem kan remai ri lova hetia ma nia poisa an man ran chuan chu lo liamaram rangan ni na om to donem ni tuna alan dana hi chuan Rakhain poisa cheng zanot an siam phota an ho tu pa tun miat nai na lu a chuanga engti ka man tur nge ni anga a hlut zong te engtia siam phot tur nge ti lamero an la soi chiang lovani tuna po hian Rakhain ram chunga sikul tina chuan Myanmar flag an tar to lo an mani nam puan zar ran an tar to zok ne soi ni bok tun lai te hi chu covid wangin sikulan chol lai lok ve ni Myanmar ram chung mani se ma nia poisa nei rang hi wa nam an oma tuna Rakhain lamin chanchin an nei le chunia hetia in opna dan ran an neya poisa hi lan siam ta ka te hian
an independent nge federal state anin puang zo engpo ni se ethnic nam dang te ne na han ngai tu chuan tluklo ri man nam tran ni na langta Burma ero ala Burma zel don ni na lang boke INP Mizo channel clear tu te kan news update atop thengamin lo thlir sak thina wangin inchunga kan lo me kan channel himin lo thlir sak zel don nia in za in hun thain chan theu kan be sei